ስለዚ ብሃው ድጅምር ሕቶታትካ ከምተን ካልኦት ንዝተወሰነ ሕቶ ደይኮነ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕቶታት ኣዝዩ ሰፊሕ ሸፈን ኣለዎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕቶ ብሃው ጀሚርና ንሓት ንኽእል ነዚአን ሓደ ብሓደ ንርአ how many ክንደይ how many ብዝሒ ናይ ሓደ ነገር ንሓት ከለና ንኣብነት how many books are there how many books are there ክንደይ መፅሓፍቲ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ጌጋ ኣብዛ ስትራክቸር እዚኣ ዝበዝሑ ተምሃሮ ዝብሎ እንታይ እዩ how many are there books books ብዙሕ ግዜ ብድሕሪት የምፅዋ ሓንቲ ብንፁር ፈጠረልና how many ክንደይ ማለት ኮይኑ ክንደይ እንታይ how many books how many chairs how many brothers እቶም ቁፅሮም ክንፈልጦም ኢና ንሓተሎም ዘለና ድሕሪ how many ንመፅለዎም how many are there books ጌጋ how many books are there ታናይ ሕቶ ኣሎ ዝብል ብድሕሪት ትመፅእ እዚኣ እውን ትርኢና ብተመሳሳሊ how many cars do you have how many books are there ከምቲ there are ክና ኣሎ ማለት ዝኾነ ክንደይ መፅሓፍቲ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ግን how many books do you have ኣለካ ክንደይ መፅሓፍቲ ክንደይ መካይን ኣለዋኻ how many cars do you have ክንደይ ኣለካ how many books are there ክንደይ ኣሎ ብሓፈሹ ድሕሪኡ ምስኣ ተመሳሳሊት ኣብ ትግርኛ መፍለይ ዘይብላ ማለት እዩ ኣብ ትግርኛ ክልቲአን ብሓደ መገዲና ንጥቀመለን how many ክንደይ ኢልና how much እውን ክንደይ ማለት እዩ ክንደይ ግን ንዘይቁፀር ነገራት 1 2 3 4 እንዳበልና ክንቆፅሮ ዘይንኽእል ነገር ንኣብነት ማይ how much water do you drink how much water ሕጂ ከምቲ ብላዕሊ ዝበልናያ how many ኢልና እቲ ክንቆፅሮ ዘለና ነገር ክመፅእ ኣሎ how many books ኣብዚ ከዓ how much water ይቕድም ዘለዎ እቲ ናይ ሕቶ ስትራክቸር ኣብ ድሕሪት መፅእ how much water do you have how much water do you drink እያ ዘላ actually እዚ ክንደይ ማይ ትሰቲ how much sugar do you want ክንደይ ሽኮር ትደሊ ንኣብነት ሻሂ ክትበ ከለካ ሓደ ሰብ how much sugar do you want in your tea ኣብ ሻሂ ክንደይ ሽኮር ትደሊ ሓንቲ ማንካ ዶ ክልተ ማንካ ክንሓት ከለና ማለት እዩ ስለዚ how much ንዘይቁፀር ነገራት how many ها ንዝቁፀር ነገራት ግን ክልቲኡ ክንደይ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ሳልሰይት ንኸይድ how long ትልና ግን ነውሓት ናይ ግዜ ሓደ ዝተፈፀመ ነገር ክንደይ ከም ዝወሰደ 10 ደቂቃ 10 ሰዓት 10 መዓልቲ ብዘይገድስ how long ትልና duration ንብሎ ብእንግሊሽ ነውሓት ናይ ግዜ ክንደይ ወሲዱ ክንደይ ደቂቃ ክንደይ ሰዓት ዝብል ንሓታልና ማለት እዩ ኣብዚ ኣብነት ርኢና how long does it take how long does it take ክንደይ ትወስድ ብንውሓት ወይ ብግዜ ማለት እዩ መልሲ it takes ኢልና 10 minutes it takes 2 hours ክልተ ሰዓት ወስድ 10 ደቂቃ ወስድ ኢልና ክንምልስ ከለና it takes ኢልና ሰዓት ነገር ወይ ትንውሓት ናይቲ ግዜ ወይ ቲ ዱሬሽን ንገልጽ ማለት ስለዚ how long does it take ክንደይ ትወስድ ማለት እዩ ናብዚኣ ተመፂና how long have you been here how long have you been here ኣብዚ ክንደይ ጌርካ how long have you been here in Kampala ተናምነት ኣብዚ ኣብ ካምፓላ ክንደይ ጌርካ ክንደይ ዓመት ክንደይ ወርሒ ንውሓት ናይ ግዜ ንሓት ከለና how long home ተልና ኦፊስካ ካብ ገዛኻ ርሕቀቱ ክንደይ እዩ it is 10 minutes walk በእግሪ ምኻድ ስለዝኾነ 10 minutes walk መገዲ 10 ደቂቃ በእግሪ it is 20 minutes walk መገዲ 20 ደቂቃ ወይ ከዓ ርሕቅ ድበት ኮይኑ ብመኪና ክንገልጽ ከለና it's 10 minutes drive መገዲ 10 ደቂቃ ብመኪና ማለት ድራይቭ ተልና 10 minutes walk ተልናها በእግርኻ 10 ደቂቃ ስለዚ ርሕቀቱ ክንግምት ከለና ወይ ከዓ it's about 100 meters it's about 2 kilometers it's about 300 meters ኢልናها ርሕቀቱ ክንገልጽ ንኽእል ስለዚ how far ርሕቀት ኣብ ምሕታት ንጥቀመሉ ስለዚ how ጀሚርና ኩሉ ሻዕ adjective ከም ዝስዕብ እንዳገበርና ዝተፈላለዩ ሕቶ ኢና ንሓትት next how often ብዙሕ ግዜ ወይ ተደጋጋሚ ከም ማለት እዩ ስለዚ how often ክና ክንደይ ግዜ ናይ ሓደ ነገር ተደጋጋምነት ክንደይ ግዜ ኣብ ሰዓት ክንደይ ግዜ መዓልቲ ወይ ክንደይ ግዜ ሰሙን ክኾን ይኽእል ኣብ ክንደይ ምዃኑ ኣይተገልጽና ግን how often ናይ ሓደ ነገር ተደጋጋምነት ክንሓት ከለና ንኣብነት how often do you go to the gym how often do you go to the gym ናብ ጅም ክንደይ ግዜ ትኸይድ ሕጂ እቲ ኣብ ሰሙን ዲ ወርሒ ዲ ኣብ መዓልቲ እቲ ዝመልስ ሰብ ዝገልጾ እዩ how often do you go to the gym I go to the gym 2 times a week ወይ ከዓ twice a week I go to the gym once a week ወይ ከዓ 1 time a week
So once a week is common. حنسا أبسومون كلتشع أبسومون لان ملس. ويون كندشع عمتون كونه نعم نزخاي ترينيا. How often do you travel? Travel كوعزوماتي مقاش في لايك هاب حربتان بحربتا نزروت وين عرفتي وين بمهنة holiday تقاشوا مقاشات كندشع مع كنديو من بعد خينو. How often do you travel? هجي once a year every summer بالخن حنسا بعمت خرمتي إيش ويكا twice a year كلتشع بعمت twice a year كلتا جزء بعمت ويون once in 2 years كنا نقول حنسا بكلتا عمت إيش بكلتا عمت حنسا بكلتا عمت حنسا تخينو once هذا جزء in 2 years بكلتا عمت لذي how often هذا نجر كندي جزء كم تدرجم كندي جزء عن تسمى how often do you بالنسبة لنا أول شيء بفلا تقدمت how often do you go زيا بقلي لهم تكان هنا how often do you go to the church how often do you go to the cinema دابنا زيا تتخربوتا كداغم خلي أما السخاء بومتن how often do you go to the church تخيل هجينا بيت عرسيان كنا جيد تخيل I go once a week every Sunday سنبت ماتش أبتغنيا سنبت نبل أب English every Sunday ويكا on Sundays بنبال نملس next how fast قلطافي قلطف ماتي how fast لنا معرخ ندي قلطفي كم زي how often معرخ ندي دراجم دولنا how fast معرخ ندي قلطفين هذا نقول قلطافي وي نهريني هذا حتى تكلمنا نتكملوا ماتي نابنت how fast is your car مكينها معرخ ندي قلطاف الله كندزي per meter نابنا نقول صنعنا له how fast is your car مكينها نهرة ويكلتافيا معرخ نديو okay how fast can she run زعما حنت قويت نزارة لنا she runs fast تلنا تعمل سبوت قوية how fast كم مع الكلمات معرخ نديا قلتفتي she's the best in the country تلك عملت درجة معرخ نديا قلت اسمها هاري why she's the best in the region why she's number 1 in the world تلك معرخ نديا قلت اسمها بستفهم ما قد خجل خلقن how fast قلتافيا معرخ نديا مهانو وهي نهرة معرخ نديا مهانو وهي قوية معرخ نديا مهانو نحت تالنا مالتي how good هجي خلق دحر how مزالو adjective قالات نجار often تتجاجمنت هنا fast قلتوف هنا good كاتسبو لذي how fast معرخ نديا قلتفت خوينو how good معرخ نديا تسبو okay نابنت حنت مصحف يزو هذا سب this book is very good يبلنا مصحف زي تسبوتي عم ببا how good is it how good is the book معرخ نديا تسبوتي it's the best I have read تلنا عملت كل خبز بقول بلسات لذي لعل بلا درجة it's better than يلون قلت لنا هل بستفهم مقدم من سخبنا خليجن نحطه ذلنا صبايا معرخ نديو أزيد صباتي بمتى صباتي بس صبات تروح لذي تدرجة تنفرد ندلهنا how good is the book how good is the lesson okay هذا بكيرو نبرة تمهاري كاب كلاس اتب كلاس تساتف سبترا أولامي كلاس سبوني تيلو how good the best in the week the best in the year كاب زعمت اسمها دبلت تيلو أصب جوز بقى من بارو يقال صلمات لازم بزتفاهم مقدي درجات صبايا خجل صخالي اتحتوجن how good معرخ ندي صبق نيرو نمباري لازم أبزنز حلفة ثلاثة lessons مجمرة بحث الشوت structure my sentence انتهى يمثل بدبليو إيش نجيب كلنا تخليت خاتن دبليو إيش بهالانتين تين شوعتين حج خازن how بزبهتو تنحتاترين هنا لذي محتات مهال أزيا قدرت لهم قانقة نزي إن براكتيركم دقائقكم بزي سجم بتخكل دليلكم حيث ممكن تروحوا تقولوا تشفى قبر see you in the next lesson have a nice time